car orange. Sin ac ydy Iain, a sy'n gael eich yn y dras. A sy'n tawchta, right. Well, you... Gabel isgo. We gaan ook al foutje gerast en toshach Iain. So, fesca van mij wonder kun je wel door Iain zijn. Foutje dan glub Irise, hoe het je. Zo, een darne session ac in termse. Agus bevalum foutje gud Iain mag Tàilleir. By Tàilleir ac y fy sin, agus a han lahar anoch Iol Ged. You can listen to Wow in the World early. Kerskeler. Agus by Iain brin rein noch mi een paper gema eintje noch theoiric go cleachtas from theory to practice. Le o nesje Búsa gam a chuir cearst háast Iain ach le Sylvain ní Aogáin agus Patrick ó Duibhir ach channa mé dul an cór mór an tang Iain sinna bhí cáil a nach agus fáci mí an cór ach a taon. Well, tapal het so ruari son fiachuch hortje agus son een paper ha seo chuúkam. Van mi gunne leeg moest de chuúkam so ha gemeintje noch. Vo theoiric go cleachtaigh no practice from theory to practice. Agus ha d'article ha seo leis tí ha seo Sylvain ní Aogáin agus Patrick ní ó Duibhir hat brin se lucht tsekish gehunta agus chéiste va ora se ciamar sér cheartaitheach lucht tsekish clown no scoilearan ag iad na bun-scoile Han pebra ha seo díadach idálaigh iad bun-scoilearan agus gamléiscoil. So ha mi smainigh go sin gema fricarach a huúh na halappe ach ha mi smainigh cúideach go feich sin differin étar na systemen na han an Èirinn seachan an halappe agus ma gúite nach bích a thuúlaisí na hat amolach seo fricarst iad suideach na halappe ha mi smainigh go seach árat iad mar a ha únatan chumanta acinne chumanta an halappe an a fólum traféan na Gaeilge chanil únatan an is seo se scoiltin fallí a haun. Cú seo seo tíchtol fébad agus in Yiddish san denúcha an táiseach Teanga, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics. Gamalisco chanil úmsach fata van mi stopig suitjes na ma vial. Agus ha jiggle am gejeach butternut cheese rad cear. So gaisje Malisco. Caillou ha ganasi screenig in akam. Ha kurin geil, maar ha system na scoiltin na gopad an an Èirinn. Ha mi dulich ma ha a hule dunje joloch iad seo, right? Ach caillou, van mi smainigh seach nach ro visakam, van mi smainigh gymbyg a imochi, immer a gehorst iad mar a na scoiltin na gopad a seo, agus ha glé it o jaligtje vo alappe. As a hiertrud, hiesje was a chlare ha seo, mar van de mar van fölum bun-scoile I gopad, vo huúh na Gaeilge. Agus ha scarigh sulliarth itar ceartach agus gaultach. Se rudig an offical, se áiteach an offical a hanna ceartachgan an an Èirinn. Hí sin an a Tàilleir, hí sin na críochan iad mácht. Agus so ha mi dul a becan ma join na ceartach seach na gaultach. Ach díadach sin caiad iad suideach na scoile an nudí, right? Uligaléir an an Èirinn va córagus 4,000 scolar ag iad na bun-scoile. An an Èirinn, díadach póplach na héadam. Chan jo mi itse de caiad iad a cheanna túa. Va mar hiesje was a chlare ha seo ha a voor goed. Ha mi smainigh just genu mathematics golua
va coig uier is scolarin Ghaeltach, seach na va aan Ghaeltach. Dol tro ulum trofean na Gaelic. Maar hiesef va FMG tachert an a fattevarach skoltjen Ghaeltach na va Ghaeltach. Sjo jedoch ag either na bun-sgoilearan. Maar gaite sin is either na hard sgoilearan. Han a figuren doshios gemoor, right? Just Seisean en triskut dol tro ulum trofean na Gaelic. Ag either na hard sgoilearan, seach either na bun-sgoilearan. Ach Iain shen hieshin riest gevil fashkid Seisean fashkid tri no keir uier is scolarin. Dol trofean tro ulum trofean na Gaelic Ghaeltach. Agus gevil baroch skoltjen aan. Ruttigen ele, so maar hiesje peen, like han a hardeven kus nes moe, na adeven na skolarin an de fulum trofean na Gaelic an an alappe, right? Ruttigen ele ha eentjenjach, she gevil a voor je na bun-sgoilearan agus ard-sgoilearan an an Èirinn nio ishamalach, right? Cànain lis na corlan no lis rialtas a ha a voorchut you, right? Ha board studi ag ouderskol, right? Ha tor you for van middelra for smach, kanemi for skei, English choriking, right? A voorchut you she in English Catholicach. Haganirat is studig na skola, ach had marachanus at show had voor fatru noch patronage ispik no rutigen kutjigen ha iat nio ishamaloch ach had kamal die slacht en toish sonrichtje ha een rialtas grifdoi biat bielduch scruti a tol in skoltjen fioche wil at kamal die rialtjen nashanta agus slacht en toish nashanta ach ha sursa ag skoltjen nachil ag skoltjen an an alappe agus sinnerut ha liwe achge, right? So sin italialach moor just ik kan het Ghaeltach an toshach an an principle, right? Sound trofean na Gaelic a ha fulum scolig a takarst as na skiven uanja I the vachp a show. On a principle, right? Well, actually, a loch begoed FMG of vidol as a huleskol Ghaeltach, right? Ach, Chunikshiv ne skiven uanje of a shit. Agus shin ne Ghaeltach in official. Hieshiv I the vachp a show. Gavil a Ghaeltach and darizu gemanis bike. Na Ghaeltach an official. Ha ne skieden ha seo a chain vo rannsachaidh Èirinn a chiún códblintíag. Agus I cumal vi slacht an tois gematchaun, mar a va an torstisteach na a chaine Ghaeltach an churistché is a chiadolamach fask kiad bliana Irise, shun herakal. Ha Ghaeltach an a dún na ngáil, mahua. Ha Ghaeltach vik vidach an a muo. Ha Ghaeltach recent moor an a Connemara agus as na Hilingen Aireinn. Hies ma yes ha Ghaeltach vik an a kerry. Agus hies ag bounevap ha ilan big bidach ilan klere agus she Ghaeltach haast Ghaeltach gadiru. Ha sinjer an haast. So ach, dolresh I gan a hiedwap shit a Ghaeltach gofical agus shit for a vil mashir fulum trofean na Gaelic a tachers loch. Right? Ged-thà runninolum agus skillen a chiún Seisean in a seach blion a si a seach blion nest. Huere samach le rannsachaidh guru nach rú ach trí carstelen jinne bun-scoilearan agus dá sian jinne hard-scoilearan gariru goper
trovean na Gaelic Aogáin ans na Ghaeltachcan. Right? Agus nes dúlia búlach gurú na bollucha na darnilé je gulum raf vlionachan a gopertran Gaelic. So na krolakain agus na sculptunarich. Charofius darnilé a gopertrovean na Gaelic. Agus chud sin drug even realtas. Like ha a hula trip a heet rannsachaidh in Iain en in Èirinn. Biakur in Jekil, no Kluishkik, no drug even realtas. Ach, wow, she kirstila hashan. Ha Amazon en nest eik fuldum Ghaeltach, no Ghaeltach education mar ganasat. Va hanik plan oproch no plan greenversteach. A hanik go krieg nuri, right? En measg ne namasen va achga. Va FMG go vi ide lisachig gus in je FMG vik parenten het tuig, right? Shop parenten Ghaeltach. So hashen heen ekinsje gavil fallon bearda the uiting kujak. Agus gavil geljordje ne parenten gaheugsen. Va FMG go vi ide heichgechig agus ide narstigig. Geharrig de clown ekkeru Gaelic ekentoich. Right? Agus richt as na Ghaeltach an officala hasho she minchuch jenne chloin a cha gantokal le Gaelic. Maar isjemter in een mojo a choste in year in een geroach tjis klanje gantokal le Gaelic as na Ghaeltachken ach in kopen jiog. You know, G's klanje an a county mojo it fat. Right? So ha triplatje naam. Ha liatachig, no va liatachig, gossevitachers, as na va aonta sculptjen, aonta naitje, vulum trovean de Gaelic. Agus kujoch va ne hudres en vulum gossevie geurpachig, agus a fiaching, die FMG, a herection, ik ga ne hulescholar va fuilige de Ghaeltach. Agus son ciarttas Iain gan realtas, reinat an ddíchaf, an bhí columnach flanna hasho, zi plan a bheoch in na Gaelic as an arsenjoch. Right? Ha skema an kujoch gur son inneve scoilearan a bhuileach no horst de scolsebi Irise ard I de éfach, gebedje hasin na kielachig. A mi tjudach eet na fachlen ag runjenolum eterhengig voor Gaelic na heden go Gaelic na halappe. Gan rusum tje ha ard I de éfach, really. Tje ha kielachig, you know. Ze gaan launach fachgil. Ka ju shit a Ghaeltach. Nes sho a Ghaeltach, agus she Ghaelscoileanna a chanar ri na bun-sgoilearan agus Ghael choláistí vis na hard sculptjan. Agus had seo she sculptjan súrhallach a húntasan agus iad Èirinn stéiachig lis na parentan héin agus bí kleine ag rodi agus ag tim. Ef bun-scoil an a ceanna tú in héan a hook na parentan le an láwan héin, you know, who dat shown for the cabins, agus hook na parentan héin na for the cabins, you know. So ha an suige kamaid o Ghaeilge. Ta, mar a chunig sin mar ha corrigus kiet gelge de bun-scoilearan agus fask if kuket artscoil a Ghaeltach. Ha na scoilearan, na bun-scoilearan gama jalasoch agus gama cànain, gama riin a húf cléachgach na Gaelic. Ha fulum boki a tachart ach is stoi agus a mui. Ek hiolachig na gan de vain as een joma hikisk ach as na traumsichen ek kan bi a mui as a run chluiche bi a clown a brin Gaelic di chela agus biluch tjekisk no luch koproch ila
muis around chluiche, sy'n gianw cyntoch gymbys yn y tachast. Ha systemen gamal lodgydd penasochi. Agus bí clown, Èirinn satallamach as na gweilscoileanna, muracum at the na polisian, right? Ach, ha Ghailig ag 4 vig jyn y scoileann gariru ag yn toich, right? Like, a show, for a Virginia full a show, ha mi smynnych gyfil a hwle pastje, a dol go, gan a scoilgalig. Ha scoilgalig hwys a rad, se scoilúre hintje, Sabhal Mòr had a cur ria in est, is sadius gyfil barach agus barach, Aogáin sonnen kuch klanje a churintje, ach cha me dunje jyn a chloin a rief a brin Ghailge the chéile. Right? So, ha glévig de Ghailge ag an toi, ag na scoileann. Chanil ag dunje jyn a chloin id an draach a ha seo. Ha kistjen móra an mu skillen cànain na scoileann agus hísin shen haast. Neist, shen just intro ma join mar han a scoiltje na gober, ha me dul gael drú a gusko. Neist go knant na cúsich, agus in pepra ha seo. Like, ha baroch agus baroch farant a tug full trofean na Ghailge an an Èirinn. In fact, va program just a Jew in the radio, ma join for a parent and a phone gesteach, a brin if FMG, right? Han na bua noch gan anichtje, ach an a shugan a varoch getok al cànain. So gafil na skillen cognatoch ag clown gan njarstachig lividogo tro trofean na Ghailge. Ha fisakin ac a pain, the hulishian ha sho. Ged-thà an an Èirinn, chanil tócal cànain go ard cholantoch a tachart mar a bharan dóchas, right? No, mar a bharan dúl, right? Ha triplatje naun. Ha scoileann misneachal agus siúlach go leor, right? Ach ha merachgan agus leigsin agus isbhaidhean cànain a cur bachcuch if conaltrich agus if tikshe gléirtrích. Uavasach trích, cha bhí filantich, dunne a hócuch le Ghailge, cha ticat scoileann a chanig tro trofean na Ghailge. Réir adis agus réir nam filantoch. Ach, befallam tjulle gan fink hasan na ríist. Ha isbhaidhean grammar agus structure, gléirtrích in óchcuch. Ach cúideach leigsin an a fuamjochuch. Right? Cúideach bríirich a sónichte ach se ruta gnéile hasan. Right? Ach, Cumalisco, ne leigsin fuamjochi a ha seo. Mar is amtar, ha Ghailge na hévan, carmar ha Ghailge na halapa a huv, te agus de, na juffer shorsichen N agus L agus R, va iatchen an an Ghailge na hévan, ach, chan mi smynich go bhfuil ist. Right? Agus chan mi smynich go bhfuil dunne a dhéimsich Ghailge a tuairst buai if na dunne a hócach le Ghailge. Chan mi smynich go bhfuil fianna sean go bhfuil sin a tachast go ide an a fullum trofean na Ghailge, go bhfuil a newin ag nach hir Ghailge ag an toi, ma gúte a tuairst buai if kaint na scoileann ag a rú Ghailge ag an toi. Right? Ha chanil misneach ag clúch tchékisk, a huv a bhí ceartachadh férochgan as na scoiltean. Chanirad cínteach cuine bechód gaif bhí ga hianú no ciamar. Right? Hic mé reis gan sin I ríist. Bechód merach gan na ceartachadh
oedd chatúg scoilearan cànain tro osmosis, right? Agus ha mi smynnych ych cwdioch, agus gwyd mach bríniad sio, sŵl mi gyharat min cànain, right? Ha e riplach yn hyn, ai cyhwyle min cànain. Tyfys dwi, wel, a hyf clawn fi ganywmsach ych, an y nimatach doi. Hwyr ys ymach, nach rho doi yn ciarstachi, no policy yn ciarstachi rianal, eig sgoltyn, agos gro sy'n y ffacad sgoldra'n mi chynjoch. Chroad chynjoch, nid y frwynigad, chroad chynjoch y road ciarst, as na rwyd yn y Vatican tal, no y road y genw ferach yn gynnystigaeth, a chwn agos nach rho yn lwch tjekisk go cwnafaloch y cymal fi system yn ciarstachi y fa rianal. Agus còlanta. So sin cwtsin y dŵlain, ha ffwasgluan awn, ach e ffyrfystain yn ffwasgluan, ha dŵlain ila y tŵcal ciawn. Han paper sio, ydych y chwtsim, if article, if iawn ila, le tedig agus lister, scaffolding language development in immersion and dual language contexts, Rutgen fall off the screen. Errors can be good if students only produce what they know how to say or write accurately. Their language proficiency will not improve. At the same time, it's critical that they receive feedback on those errors if they are to learn from them. So, famer. Numeric'n ciartachadh, sé ciamar, right? Ha lwch tjekisk moachal, ganne triplachna ha sio, ach biad henegra gyfel trenig, anna fi ciartachadh verochgen, gyfel trenig I hioro, right? Ha policy yn cwnafaloch lán-Ghaeilge, ienig sien feim na bych yn policy ag ysgolaeth fat. Ach, hasyn hi cwdioch, ach, na bygat awn, feich groenchen na bear. Ga mi smynjyn gyfo sy'n y tŵcal cysg a hyf marach na hynnydd yn y gwpeth. Right? Ha mwgen na doi yn ciarstachi, y zi y molwch lwch tjekisg. Chaneel lwch tjekisg, e fein studig y drasta. Ach, ha yn gys ysgrife y beber ha sio, e molwch rwtyn mar sio, just da eisiau plach. E hiet eisiau plach. Channig ysgola rwtgen ha yn fiol no, ha fiol bydysge. Ciarsta hi yn iach tjekisg sien, le fi gra ha yn iol bydysge. Cwdjum i'r sefachach. Right? Na doi ila i'r sy'n hi anw. Doi nachil chofwlasiach. Segum cannig ysgolar o wel ha yn fiol no, ha fiol bydysge, agos channig yn iach tjekisg, ha yn bydysge, le bjarn agos yn gw dol sŵ stocha, gus yn lianig yn sgolar hyn y bjarn. Right? Soort hierarchy de gooien ciarstachi yn ochgach as y feber a sio. Agus nes, right, ha jeff o ia ha sio ciolachach. Wel, va sio yn y gaelig na hedd yn y feber, right? Ha mi cleachgach eiman idd hints, right? Va na fachglyn va dweli agus na fachglyn yn ile y molwch y misg yn fachglyn va briagan. So va mis mensen na krashen umwasach verrekerach vi ginsje vriagan. Je ha sio y ciolachach. Wel, ha yn gish ysgrifen pepeth y molwch da chiorse ciarstachi. Ciarstachach a ha falichte. Seach ciarstachach a ha fúlasach. Agus sé cwyn y bychodd yn da chiorse y chleachgach. Agus hwys gyhard leis ffwna heiman a ha sio, na hints a ha sio, ha sylgerachach, so
Bí an neachtéiceas fiachin dis verach a thuilleirigh gunna bhí uamhasach fólasach ma Iain. Right? Snúir sin bhí an neachtéiceas I gra na merach Irise. Right? Gus an clúineach an scolar an ruta bha céir. Snúsan le bhí cleachchuh córan parachananoch, paralinguistic, I cílach stocha, like if he tókal gu no rutin cànain nach héilnam fachlan. Right? Éimen brosnochi, le bhí brosnachuch scolar gus a bhí gra a rút chearst. Snúsan éimen metachananoch, so fiachin bhí is sé verach chu an a cohéicsa nach héil a mui agus a mach cànain ma ha sinna genú cíal. Right? Ha féna mé ra gur mi smaunjing va seo na húlan gonsa, va mi smaunich nach ró seo gopith. Loine a hatáise chuchli salirachach. Rumi itcheth cínjoch ró na jiffer búksichen as na háitechan cearst. You know, rood liental chéile, éter de bhí fáiligte seach fólaseach. Ach hies go hí seo mi feraching na bechóirstelle leis seo. Ach chuúin géil, so a fiaching the torst iad an scolar an rút cearst ra, no recreate, no reconstruct, no rútigen mar sin. Agus an a bhí gopad an a dóid car fáiligte, sé a bhí gach chuúin géil na merach trochónrach. So cearstachuch nach ró firmal. So cearstachuch nio irimal. So nuasan cearstachuch ma sé sinna fachgo car nus oscailte. So achúin géil tro hécask. So how and not if just you know a cónrach de scholar how it chekas how in a roch neach chekisk. So nuasan hutig lucht chekisk lán cearstachuch I just cearstachuch sulliar, right? Fólasach. Agus fiús na sláide de búlach lán cearstachuch le mínachuch, so how mínachuch curson agus ciamar bha merach irigianu, agus mar a sear I chearsticharat, right? Mar bha mi gra, chaiet mi is article illa, sé Aogáin agus Duibhir skrif article illa farvel seo in ochguch Irise. Mar bha mi grach chanile sam romi was riirichte lische seo Searliam a leinam go hí seo na jiffer soorsichen cearstachaidh, right? Ha fémal vi móachal go bhfuil jiffer an étar cearstachuch fáiligte agus cearstachuch fólaseach. Ach rút a díach nicht me sé gro stúdach as an article, mar is callanta I gas is kaintje scholar, sound is mór féin I níhir de Iain no hints agus je gáilichtes no Remy suas fachulsin hiddenness can you some I don't know. Ach sure fachgelúd Gaelic I can you. So you know maar is illanta, maar is callanta I gases na scolarin gaan vihir a curfeim gemoor eith cearstachuch fólaseach. Agus sin sinna gaiinechuch ha mi irigol hoiseach am hín. Right? So gaim mi ciamar ach hí sin categórían taxonomy a chuth na húterin di chéile sunna bhí a cearstachuch ferachgan. Ach go mas jig sin chunna sin ba bhharm fachgal ra munna rannsachaidh I gaf
y ddíise seo os live. So, va ochner de lucht tjekisk an a fullen boekie, a luibe rannsachaidh of seo. Kan het if och klassichen, ik either klassikoik, right? Agus bikken of ook die trihet scholaren, ulige leef, ik gaf parst is a rannsachaidh, sé adef kar Aiseolas hashen, right enough, ach, kuju. Va shia sheachkenjen, je hier hour, no observation. Even va takerst as ne klassichen, as ne shomrichen tjekisk. Agus gleich jifferlucht tjekisk, jiffer voken kjarstachidh, iter, eimen, Aogáin, etc. Like marvig doel, you know, obviously, slocha. Ach, mag as a ruimse, well, 3 Hamasan, va ik een rannsachaidh, sé vi kan het if leesachaidh tók al cànain, maar va a clown, maar van de scolaran vast na pailteas. Proces jongsachaidh na scolaran, ciamar van de scolaran I jongsachaidh. Agus kist na barsinje, ganjet you know, kin tíide, tíide, right? Agus na tórian a chanig imach as een rannsachaidh, van de 3 tienja ha seo. Leesachaidh tók al cànain. Well, hoe is amach, maar a begallente, maar a hoorstich maar ha, maar a begallente a gasig na scolaran, baune beluche féim var a gianu de cheartachadh fólasach. Va na scolaran a fas na bewoongele, gan na meirch gan na vat heine gianu. Kujoch fo leesachaidh tók al cànain. Vig na scolaran a fas na bevishnigele, ex na begintjige, nan rood a tigsing en na dói cheartachadh, a valuk tjekisk, a cleachgach, right? Proces jongsachaidh scolaran, wel chanil voog cheartachadh, a frekerstje de hule scholar, well, what's new, you know. Ganjet unje, ha cheartachadh éfachgach, fémoch if unje voor. Agus chanil an unje hashen, dunen the footing as a clarama, right? So ha tripletje nou, en vi kumal the claranama. Ach, maar a hoorst eentje lucht tjekisk, ik gaf parst is a rannsachaidh, ma shioch de hekask, shioch a hekask kerst. So va, you know, va konstri iter in jouwsenoch ga hashen, right? Ma agus ha mi kritching genuntige gehulle dunje, dus de vakkielchen. Ach, ik kan jaarstaan, femer kamal die klare nama. So, kweke a halaven uurker. Van mi brien naar de leemmi hasach am heen. Va hanig skele as een rannsachaidh gerinnig. Skele middagkish agus kjarstachidh. Agus sé either a hun, seo farvil na scolaran kar lach a húf a cànain. Right? Chaví na scolaran a teaching, no fiús a móchach gan de roineat meroch, agus chanúringaibh an ceartachadh. Ma sé sin an suiachach. Right? Fémi an lucht tjekisk gan ma folasoch a bhí a ceartachadh na merochgan. Gan ceartachadh agus gan mínachach. So if a diagram of a shit has nu kayet if tuv left and right can you ursabe kinjoch if tuv cearst tuv gis na duliek, right? Ceartachadh folasoch ha an teacher a teacher an jach tjekisk a tjekisk. Ik either a ga be skillen a scholar, het was suas bekan, be een scholar moachar, gundrin no meroch, ach, gaan je nu komen zijn eigen no eiche, son, ne merochen cheartachadh. So, begood, wie minigig, no a brien, wie ze
scholar, munnefuink cànain a seo. Right? Bí scholar haast fémoch idir neach tchékisk, son verach cheartachadh ach há seo céim na sáirste na iad hun. Right? Ag iad trí ríist ha fis ag scholar, gundrein eno I merach. Ma goeitje nach einig eno I verach. Gun goedjechug van een jacht tjekisk, no voor scholar ele, gaan je me kindjach met jou zijn. Kun je haar een mollig gaan lucht tjekisk, en rut kjaar ra riest, agus noor zijn kudjem gur rut ger, kudjem gur rut ger. Agus vi piprechug scholar een rut kjarst gantal. Right? Agus ma sier go vil seo dolle goeiemachig een scholar een merken kjarstigig Iain no Iain. Right? Ek ieder keer so has do suicide bi een scholar heen moachal gan merken agus bi eno I kommasach if merken kjarstigig agus bí an scholar atáiseach if úlacha gáil sunna bhí ceartachadh chuid fearach gan hain. Cànain, in an ideal world má gúte. Agus ag iad cóig sé an scholar hain cheartachas chuid fearach gan hain. Agus noch í scholar go bhfuil no I commasach if brín go cunamhlach go chomanta agus go filanta. Agus commasach if a hain no Iain cheartachadh agus scholar an éile. Right. Ríist ha seo tógal chéistin. Chan you some if sin your sons could be scholar an cheartachadh cá chéile. I don't know. Cayu. Sin really nacha enochgig as an article. Ga mi swenchen groa eentjenoch. Va eentjenoch an doi theorical, sheach practical. Agus chanyo mi kindjoch vil tichtel feipad de chollenig buloch, vo theoric go klechgig, from theory to practice. Oedd ha theorical guljór diagrams agus skelichen agus húlekalila. Ach, as a feipad, agus is a feipad go ma fataham, agus fiche tuliak. Charó theorigig no kudjigig no studig uamasig practicoch aan. Va ganefriees am ferren, ach charoat palch. Agus hamismonjigig magutje gero e bebra hasho e kur barach geestjen. You know, na vi, you know, torchachat frekerstjen. Vile scale, well, a misken en kistjen va aramsa. Van mi wonder ik een scale of a shit, na koik even, agus a diagram of a shit, wat chin go fame an a doi fracticoch. Agus smunjig if luch tjekisk an as een jomer hikisk. Right? Veel en visserig no een studig theorical shin go fame. Right? Magutje gefeel, magutje nach heel. Right? Ha rutiken ele a haun. En joch teruggaal, maar de bifilantig het tukschen, magutje brieriges sonritje kusparal. Right? Ha mis man je gefus if vachlen maar ha criniolas. Gaan je hule dunje aan ons na baltjan, waar is om ter. Een weekes na ha criniolas, ek julig. Agus gaan je bij vastget mathematics no, dat ze bij maar zijn. Gaan je mis man je gefra reisonta. No fair, if he's sulig, gentrik, a hule dunje, en brieriges sonritje a hashen. Ged-thà, van misje chin gunnefeiber de hasho, vo huv alapa nog magutje. Of begoed de jilantig aan een jering, wie het tukchen, brieriges sonritje. Ach juns, maar wat voedig de Ghaeilge,
bhí gad iad nuideachach Lán-Ghaeilge leis a bhríorachas sin. So I don't know chail me cínteach ma dún sin. A bhfuil agus rút iad an dréimhní tairn na barráide. A bhfuil mín cànain an na suíochaigh nas dora agus nas iartaithe a thuh ceartach. Agus sé ha mi céalacha léise sin. Bhn ha bearda ag a thula duine. Ma chlúnas filantaich duine óg na scolar. Stocha ag a bhfuil leig sin nó easbhaidhean an Ghaeilge. Stocha go bhfleiteadach nátere go bích na filantaich sin I dul go bearda. Agus sin rút a ha mi céalachach a bhfuil dúr ag filantaich gumpi a thula scolar a mui agus amach cho filanta di bard mar is an plaf. A bhfuil sin cháast ann, a bhfuil filantaich an dúr di sin. An bí scolarin gan dí visneachach le siar cheartachach. Agus ha cúineam meg a bhí a tócar na dearbhadh chéisteach seo ag rannsachaidh na Ghaeilge sa choláist a chun grún an bhlionnachan. Agus bha ise iad a thiúmpachach go bhí deanú rannsachaidh iad mar a bha filantaich óga a bríon Ghaeilge. Right? Agus chané mar a thuaidh megamach agus scríbhí pailteas ma dúin. Chané just búrach a cha an Ghaeilge gneoga ha system ann ach se system a cha idirgealaigte van na leorichin tsékisk. Right? Agus céistéile a ha bunateach agus céist idir bhfuil non-sidórian a tuairtímarach se dé ha cearst agus dé ha céar an cànain a cha ag gatharichach ach a ha cúideach ga chuingalachach an inimatoch dói mar a ha ag Ghaeilge neist. An gaf filantaich di caint a ha agus fa mi can an liisc a bhí a cléachgach an achgil láchboch ach an gaf filantaich di caint a ha láchboch nó an dí visneachat scolaran le bhí brín cho láchboch sa ha tá seo car colch dí se darnakist an hen agus an triskist. An gaf kaint lachboch agus pátrengt lachboch liesachig no ceartachig. Unuwers go bhfuil na pátren an stéigte had kiana dulich. Sé an cara has an tseannaváis duliche horst hí. An gaf policy ceartachaí lán-Ghaeilge chuirín gníomh an an únit an Ghaeilge. Well, chan lisam, seo for a bhfuil, seo Duibhir mór a ann, étar a system an in Èirinn for an gaf policy an lán-Ghaeilge chuiríh dói. Dé go fudustas a bheith sin ma ha a policy an hen ag scol. Verda for a bhfuil únit Ghaeilge. An bí an túnit agus a mainstream, cad ha mi car an liisce bhí gra mainstream, a bhfuil at sin go bhí dul an nucan an chéile man a policy an a seo. Dé na buanach gan a jó na scolarin a bhí cumasach iad an cuid ferach gan na cheartachach. Agus chan na scríbetarin mar éis an plaf. Is muinich go fás na scolarin nis misnichala agus cúideach nas ílanta agus nas siúliche ma bhuaiche sat I gan merach gan hat Giannu agus ma bheith hain móachal cumasach iad na merach gan sin na cheastachach. Agus so sin Christian a chuh mi ar am hain is deigon an pepe a haléig an pepe seo léig ach am mi cínseach go bí Christian it a jálichte ag dúine a jálichte. Agus
ha mi smynnig oi. Gymysyn So, tapelyf. Ha mi dol húnig, yeah. So, sy'n really, fame mi ra, nere leef mi yn pepper so y dosioch, hwyl mi gyrwa, wel, hwyl mi cy yw gyrwa eintynach, you know, ach, van mi smynnig nach ro, fjodd gylio'r idd na knaven, maar gybioch. Agus, like, ha mi smynnig gofeel routen, maar eva a diagram of a shit, you know, le kjorstach gefallichtje, agus kjorstach gevoelachach, agus na nichen of a shen, ha routen mar shen femal go either, right? Han a skelichen shen femal, sonne vi just a studyke kavil scholar, you know, J neither a kavil scholar. Ach, a smynnig if geharrage if na kistjen avec na houteren mo ganjet unje. I mean, Shona agus Gwen Bishisha ka you nas jolich in the misha if na puinken ha show like even the shonlich in Tjekisch. Ach, like she just, you know, maar how fiachin die kan echtri a hikask. Maar jemes niach Tjekisch staat a hule davinach son a gulde saas en a puinken cànain. Kuin a vis in jachtri heen i the Tjekisk. Is dat go? Ha mi smynnig na de hike gehulske gageta. Femer na merken gerstigig. Even no gavi slachten toish ek na skodren. Gavi really gavi fisik na skodren kavirat jeha it is kjarstig is keir like jeha na fakten sin kilige in so na karike chu. Ach, you know, en feut a hule dinge just rutse en bialoslig agus rutse bi gantal. Right? Eteren bigger kerst no keir. Gaan je rustig. Agus ham italiche nach eben mi frikerste horst jachat. Zal just nach rugo. So kan you shin really. Boere schon sin Iain ha mai cho intineach agus ha mi fechkin gewil kutjenne hollenig akin hin en seo agus ha iederim boku gan de kerstige cànain agus ha uabesach fémal is het een chorig seo chumal agus ha gaf dhéanú is het gedéach er staach uráin nu a hat an miin agus ha amman an naun ha mis min chu a ha nas frikrige nu a hat a féintare fachgel war nu a hat de ruskenjachéin kar agus hat de kétorst agus héitseach den nursner taiige chumal ruúe sé rute ha intineach ha mis min chu an wie Kétir frame no na mollion sin no na Duibhir sé agus mar a bh hí na gracha téteach er vi gra ó furigus féich mi kom ferch lachgus mi draasta ó aha ar be 3-4 mi sin ha gaf sin a ví agus ha nir dunne een mollig sin ach ha mis min go bhfuil intineach are nen alle nach sag het are nen teacherin a horst ganne sag het ganne ganne Duibhir gáin sin a kunne mi hier is le heen chòir kerstige cànains van me gra oh mag graag ha mi jane vruteke ha skriefje aan de sag het aan de leor haar wallig aan de leor geniste go heen sag het agus sin rut ha gewil het jarve gewil sag het gewil a gamas practice a ha de wallig go ma haar sinnne tjenne kiel agus en mis dol akusien sa ha alle niet aan ha an saas as a jarf rute ha seo agus jolige mar ha mari agus stemmen en seo kuteach ach ha van rute wel graag go intineach agus go go filistegin keime se janu iter na ha tagestannéri agus na ha sinnne fechtkinne seo aan de ansna skolchen
ans na scoilte nach in hín. A bhéiltí ferán étar na chatachart ar a Ghaeltach gan an Èirinn, agus na chatachart is sagad an scoilte ar a Ghaeltach, a bhil dácha sa bharach gan, gynjíc na anjóin hasas an the film trofio na Gaelic an an Èirinn go búl mar an big ceann na hart scoile. Ha an suúich insinach agus fi nach me idjit min jolachit mar a na scoiltin Gaeltoch seach na scoiltin Gaeltoch goprif. Ket ha misfudig in na Gaelef chaníl sinne iri Gaeltoch. Ket ha a Gaeltoch just in nagaras, really. So she ski de Gaelta gahofikal a ha sho. Eentje triplation is moe, like ga giljoor rannsachaidh a hianu, eith ne triplation cànain. Ach an a dói karan nach ro onafsach systematikach, really. Ach so haas ta mis dolle vriend in de dói nach heel systematikach. She seachgain na Gaeilge bol, actually collegiach na Gaeilge an vitrasta, chumichel lán-Ghaeilge Patrick. Agus bi Sanderson idir review gléirich an a Gaelic na Èirinn. Chanjumische a tikshin chanins cór agus a darnil géju. It salju fuamjochach. Agus bi mi studike je fakul vashen, je vakodike ik an dunne ra. She fuamjochach en triplach is moe. Ha as a raad if na scoilreain ar a Gaeltach. Chaníl sin an chunhún ide as na Gaeltochgan, a cha rút a tóisich as na Gaeltochgan. A chluinir in is, wat kan as na Héileann agus as an Scianach, agus se sin an a beirlda ha blas úr I tínisteach ar a bhéirlda, right? Agus ha sin ga asach anúl gan a Gaelic. So, like, ha program an de hiakerin, chan you kuinacham idan enemach, she soap opera de hiakerin, a ha an. Steetje an a skol, agus fa mission, fa víne koiete, de drastas het iest, agus fat stochen, gan a vlienachan, fa mission just a galdish, it sal you a nuamjochi, right? Agus it sal you a cànain. Fa mission galdish, gro an skol an de balla clia, right? Dublin. Ach, bonus to life, who have me mag, gro mashier, an skol an Connemara. Right? Ach, maar van de scholar in de brein. Van mijn brein de kutje gaan. Van joloch in de program. Van een loeibe program. Rutella. Ga niet mee. Wel, ga niet mee. Ja. Nach burin geef. Acteren. You know, giakeren. Asseski de heenain. Econogalig. En soort je ha iat. Asseski de. So, she shouldn't have hoort me. Rijn. Geveel een blas een ure, a ga aan een beelda. Het hoort boei in de Gaelic kujach, you know. Agus van mi moach groschen het hachertjes in Iran skianach. Ach kujach aan de joos. De tripletjen shona rutevou gra. Like ha tripletjen fuam jochi eik skolren de Gaeltach. Ach, go either has sin a tínisteach as a Gaeltach kujach, you know. So, can you kind of come to me the schedule geveel, I don't know, haast ha nedoyen aan some be skolren de Gaeltach I brein had agus hamidulra nes natera. Ha fissam nach hele fachkusen kielachig Seisean ach na fissaku rute am kielachig had de soundig
tradiisianta. Blas must be. Yeah, aye. So, ach sin chur isbhaidhean leigsin agus triplechen ile an fallach. A cheúnscefil an blas a seo. Eik na scoilearan, ha sin a clé leigsin a éivisach mór. Reinig ha seo a dó farachus be rútbeg a chamismuinich go bla insinach. Reinig rannsachaidh ach magúte as cinjich bliana. A feinach de hiageren as na Ghaeilge gan láidir. So dúningá agus Connemara. Feinach fichid. Ja. Wat fiach in die feinemach a rú a Ghaeilge a cheartachadh dúise bheilga. So hoekig toeriskelen fichid rúteachad. Fichid description, right? Maar is about what do you call the bit of wood above the door, right? Agus nursen a nurud an a Ghaeilge, right? Va a goed voor Jenny Giacanin, Joloch is a mi smuinige 8% Jenny Fachman Berlda. So lintel, windowsill, Ruten Marchen. Vat Joloch is Ruttekin Koloch 4%. Jenny Fachman an een Ghaeilge. Ach, maar wat brien Margaro a Ghaeilge ach gesúlach filante Colanta ach garo sé een blas va torste grech wat filanta ach actually garo. So ha triplatje magutje Italialiche ik da vuing ach ha isbhaidhean mór aan. Ach ha mis meinige gewassin gar torste reis ik kan roet ele like van mi brein je te fepe de skrif meg agus like who just or some fachkel rama you in shen. You know, bishin je haast itchikas maha een brierige sonetje haast daar kan maar gevatten van wat je chekas snap ook kunnen kan en tussel ginnetjach en tussel tawertach en tussel gedemach is en tussel ele en tussel enem nog bunasach sinakata yep manada voor can you right. Agus heb versakking een route hasje niet checkers, right? Hoe het meegemaakt, groene filantich oga, as na Heilinn, agus reini en rannsachaidh seo, geen corrigus coiplantíag, in echt. Hoe die mag gro system, achge, right? Een tussel bunasach, agus een tussel ele. Agus va een tussel ele een oogkig voor een klecht gemietne, een tussel Ginnetjoch agus en tussel tawertoch lechele. Dat ieder ook konlag va kolente va tachers go kuneveloch agus hoe het megemach kutjoch nach bevain en nieuwinjoka va brin marchen ach ne parenten nach kutjoch agus trup naga ne sheneren agus ne sheneveren. So like van mi brin het isbhaidhean agus leigsin. Well se isbhaidhean agus leigsin ha aonta. Ma sin smuintin grone jorichin grammar a sin haas de cleachgach really is gin se goin mar a ha dunne brin Jew, you know, as an thuhel as a vil sin bio agus ha mi smuinich nach heel agus ha fianne shaun for my favorite hobby horse ha enemen aartje is shouting goin nach roe en tussel ginnetjoch duinen gachrechtig. Ach, fate voje. Agus een tussel tawertach. Right? So, ha sinje fiachint, no vashin fiachint die ideal Gaelic a hikask. Ach, queen me jerige vertunje gabrin. You know, ha sinne tuk al kist nachilla narcomas vi frekarst. No, if he a gaharigh, agus sin jib groot kun je checkers. You know, ach she boxe illa shen. Skan je me soms kuchik Pandora mag. Kan je Liku Pandora mag maar ha.
Oh, hallelujah. Aber ich lebe, ha choma ar a bhí géiste chríta nach Iain agus bhín sa gléthóiste tíad go cumláin leis seo. A mis na déich céist, mis go déich van héit meach sin go déig. Fi get sin má tíadach mar táise hiad choláharst fiús. Puin jéspet. Agus an puin go bhacha ag go déig mi na gadas na hacinn agus bud JS a goíad ha clown a clachgus sa briin. Na daine óga. Agus haduk mi riamh smuin sin beach sin isteach ar an gráchiite. Cho insinach as anapach chéin imachí cuideach go misminiu. An je bhain an na holanniche ha colin nachgach go jule réit mi. Mór an tank. Well, sé a bheithe goin sé bheithe ach just, chan mé géirih hí capatí fat na húneach ach Vami móchal na a vami chicas galike ga hárat, right? Eke cholaste. Gerumi jívisnichach na scoilearan. Agus go hárat na scoilearan gamlis go uske. Sé uske han chanje dat illa. Bi dat illa nog guch ag nu huiden. Ach no, van mijn morgen grummi jívisnichach olanich a hoekig legalig ek een tuig. Levi geuri orison. Ruten is krieg nach Canagat gebracht agus ha kunnam che. Actually, as a vala a belagere as na helanjun shiat. Va a galig ek korigus 90% Jin verfuidig is bhile hasio. Agus thuirtí gumbich parantan agus sianamhar gadachgich na de bhríneachí mar a bheith sinne I géirí ora. Right? Agus thuirtí ha mé san seoin cearst. Thuirt sianamhar ria ghainich sianamhar roi fiach in die minister Ianu heen. Groi brien mar groius groepach. Agus nu chanig jurut mar kasavoort. Veget de gadachkich agus sinnerut a hoort. En had je kasavoort, nan kanigi kasavoort. No, ne kith gebrichke, right? Veget jolige gadachkich. Agus is shennevar. Hoorst groi brien maar a vriendig minister is a batch. So J hashin ni chekas kagas kurson agus evilago fe ma yi vishnikas shin na hollenich urits gun skudat evrien galig. Well, bishin janu barok kaun na fe, Sherman Shechat. Na paint mar a hoort Shonas Gwen nach me painting gama eentje nach a hoku en show agus a hoku as a paper Iain. Va woensdag ma goze eichting gewel opper royalister agus diantetic. Toch ook jou nou een Èirinn kutja ga zien a machersen gama triche show. As na quite gaelic na halpe agus film to na gaelic show. Stoch ha am smaintjen rut ha hine gal agus am smaint gedé show en soort rut va mag in a betrai leis je gerstige ga show. Ha ma kutte mak gunne wie kerstige na alle in de scholar en kunstkurs Aogáin en naam ha frikkerach agus ha less ha dói an áhainar an rannsachaidh seo a chhlachcaigh nar nópad a bheits dócha. Aogáin dó mar lucht Tseachis go bhí móchalair na rutain about tucalir an sin mína bhí jívisnechaigh ar scolarin agus. Sto go bhfuil sin tíanarás na a bhíach sa stocha gan na daimh na hacinn leis na scolarin de choiolach sa hasin á a bhí smaint mí an esfi an gram stoch go bhfuil.
I mean, hoku with Aogáin sin, well, na tuisilin, harut naun, a bhearla torsbúir a Gaelic. Dóin at a Gaelic se cúteach ma casmu seach mar a simplet, búin a bhearlan o gam gad. Bín rutin sin dál, a bí, ag cheann hal, ach, ha cúteach céis da mi, ha grad jyn rutin ha ceartas cea, ha line awn, ma fys sy'n y cwmwl y dol ys y grafel, ha merach sy'n cearsgilor, ha merach sy'n cearsgilor, ac I cheann hal chynnyl acet, ach y fiarl ys doch ach le fachlin at a Gaeilge. Ja. Agus fi sy'n y fi móchel ar y sy'n. Ach, pa'n gymain sy'n o'ch cwtioch mi yn brirachus, nyn dynioga, agus, ach fe ein sy'n o'ch ffain amach dyn hwys o fan y scholar yn sy'n, agus na sios o fachlin y fach, agus, na begyn nhw'n sios o rannsachaidh, a fel dynioga, nes aniolich eid fachlin lehit slech yn doris, eile, sy'n la hawn, Wat ieder stel dat je de premie in marsen. Wel, wat ha cynnig am rodi wat de vliegen am hiedig as een noordschool. So we gaan eter 6 8 kunnen geus. Oh, sy'n gymaint nog, sy'n gymaint. Ja. Wel, go Iaolas bríachas na Gaelic stoch yn y big dyn nhw'n rannsachaidh ag yn blindie can jerig na bun-sgoilearan stoch yn big na Zealand ag yn am sy'n agus gyn roed ar cwtst yn y Gaelic ach chael. Ensa. Ja, tjö ensa. Dwi'n stoch efo mysio gyliowyr a rad sy'n fel biach gyn efo dynias y bheil ar sy'n tîn ysdiach agus biach gyn o hwgam yn y ffeibr ha sio ceistyn ar sy'n Iain at sa ha sio. Well, the theoiric bech gael Iain is wat je nu al zag eentje nog is at wel brian van mijn heen me kuje geri nu nu terwijl heen geri barach exemplaren agus sule wel en een tuppetje hang gedaan ik zo maak maar paper agus really really adi low agus van een big dulik check dulik de exemplaren te graag shorse kerstig nu van mij kooi van mij tuchen kutje Cleighton of Ach at a scale Roy either cellular called the fight to the keel agus but van da simple the hooky shack is on the cànain always van this is paper and I can for the we get 3 different shores out for the I guess from your dog in the bureau how me do for the genu kerstig full shop Sinead Gúniad agus inertion, but in valley the genu prompting, genu the ganilla, agus yet how no high the genu recasts. But shin actually this minute you agus a mark J Shorsha tone of it not the blue, agus of it Torsted and well in generated I had the Grammy and recast agus rannsachaidh go high Aogáin mean recast urnin nachel ho éfach or sign nachel ada and scholar is gyda'i triple down hai dysmynach gyda'i and teacher a gairainig na baid gra and actually coinching gyda'i digin ciar agus he could add it written hominage up retone is mar sin of earth I think about famous on and doi I do not grow a lichage to study down at a hula shore shin I guess yes so if I mean did a commander in the future and before kind email for guy I guess Mall can speak it lower. They fat about a community at the different shores. Well, as ik het te zijn, zit nu de hoers te zijn. Gaan ik het if machine. Ergens ze koorden de Jorpa. Oh God. Zeker ik het bleona naar het kijken. Een goed die gele jouwer. If either skrieg le scholar chorigen ag a Dublin Institute of Advanced Study ma join na merach an cànain if allanich ag either olchai macha mi kjarst e gianu as a Gaelic nesh ha blionich an fo leef mea blionach an mora fo leef mea ma goetje go be kind boyd agus goed thing fine mach
va eintioch gro dunne va seo a genu meroch. Genu meroch, genu itojalachig. An a Gaelic na hédan, iter mistake agus error. Right? Agus va na errors va seo. Growt itchet go suspantjoch, nog go kutremach, dis na mistakes va seo. Mistakes. Gaan je fuse kan je hem ten koe schreef jouwer. Va en ha kun je hem en nesh. Hanika ook hem toch naar de hoeke in de geest maar joon jouwer. Ha kun je hem gro is om teren gema palch. As el jouwer hashen. Ach hoe je routigen elet hem. Agus gaan je hem aan de reinig rannsachaidh rief is show. Ach a bheil dunne móachal do hevichig. A bheil filantich móachal gumbiat de shevichig. Right? Agus gaan je me kindjoch oké, ha kleine goede dunne gevil chiffer uit board agus voord. Right? Ach a bheil goede dunne móachal fatten jual govilat shevichig. Right? Agus ha mi smannig gaan je dus een show anekdotel, right? Agus ha fissam gevil en agus theoiric, right? Ach, she klasse die hier het vliona van, Irise alle nog eva gle ilanta, aatje eva filanta, right? Agus gedwoonji gro jiffer iter jeef en jouwer, agus leef me ma lauwer, right? Agus gedwoonji, agus soortje, hamish nere hoorst me zie, nere, you know, nere hoosje is vast mogelijk gaan zijn, hoortje, god, van misje generation vat me vehes geniusbegon, right? So van me wonder ik, oké, LNR, ha iat, theoiric, right? Ach, hamis weinig gremeg Irise. If wonder ik, wil alle niet geharrad le enemeren, wil alle niet no filantig, alle niet hilanta, dunnen mogel gevillet schevig, you know, gaan ik me, I don't know, kavil me gaar, right? Kavil me waar, villet kavil me maar, well, it's gewoon well, impossible. Shinner kavil me maar, ha derive hianu, right? Ach, we gaan kleintje nog fijn mag. Fuse ik in ieder shin, ik ieder schevachi, en veel dunne moachal. Gumbiat ka hianu, agus gumbiat hachart. Ha en hoe was de ruimte hier? Ha, you know, just ha ruimte gun hier. He, really. Yeah. Good dude. A misje, agus geet in je vikare, ha misje in ieder waar kindjach, gure route hasje nach bier teacheren het tokalir aan zijn school. Because het tokalir schevig, ach we het goed dragal mu hen agus ha misminjig agus ach sinnirin ha aket agus cavalu staat agus Kershaw nach sin goed dragel ben sin ma ha sin het tuchtje man de like me gaan dat mo mager. Ja. Ha schevig na schevig na sliplatch is show an system in olum. Amsne sculpture as na gaultach, right? Chavi glazig chavi dunne schevig. So shine me oran, you know, an aje hioin me oran. Ha mamahas gober ansabu, you know. Maar how it Kaylee can je gewoon gematriek ha me a dollar shine. Gematriek klinitu shemsa isach je begorgai vi graag as camera hat dolle yisha gan a luchgeestach je dolle yenu ach gematriek she ha me dolle
Shine. Yeah. Féin sin a chuna a chéine Iain ó duich siúna. Midichtdor a hek ma hinkin ek de hoek so sentjum a kunjak mer va met een rannsachaidh recovery teacheren fallm to be an Gaelic agus een teacher va filande vai ra kunja tulite se vaikise ekki heen is se vi ekki kunja va sefn gans kunja ro agus mar sen het ga tekusk ma join na tokal a klam wat nu verction. Ach Teanga va chóirste sitrum gemoerswei nuamas a chintinach barach tukse einar studiachún Èirinn agus mar va gwenner a gute sin kumala dodar in a kistjin va sit va gemach hintinach am a kli interkubis in tilkuche geformas gonjaram alternative clubíide vi akin sé díach in na keiste na ha ag Jerry gachtasmani an jo kodum goleáin a vi déspet a lihet agus vi beachchaid a kunnum timne de renuse tasmen de kuach a miarige fatter o ate díach ach idir lihetste huspeden or chaneel dunnen na kodamen sin aun Jede fin gewake hu unje chaneel unje geleide teachen unje geleir díach vi stat is beachchaidh is meáirichaidh differ gnáichen. Agus han na pingin na hoku kuchkin na nuin as imimechi a aun an na film Gaelic na héidir no na halpan ha díach ha bang on. Ha isske le fasker nu ur na reiche agus go fachkel mar sinnne sin asam. Mod een Teanga die is a hon lasach in ní. Bled gwn. Stocha mar a hill an cóir chéiste ná go be imimeché an aiche seo thuca crí cha mócha tu mé ná a goú sin cho feisce an nu. Opera cút a mugge ag líana gan se. Ach mór mugge seo fatarúvig. Well smar ainu ku one adi a leach. Míle teing harsin. Mór an teingúse or sin mór an teing. Ma daichen. Who's a good job to cheers? Chili.